Ima li negdje na zemlji pravjernik takav kao islam? Da se tako pazi na ljudske živote i da se tako ljudski životi čuvaju? Ne može se o tim niko pohvaliti nego muslimani. Samo je problem kada vozač vozi iza sebe. Ima u kabini, u kamionu 10 tona zlata i ne zna šta vozi. Problem je što muslimani ne znaju kakvo blago imaju. Pa kada sebe dovedeš na taj stepen, onda ona iziđe, zapali musaf ti, onaj ti ga podsijepa, jer ti nisi musafu dao njegov pravo život. Nećemo mi krivicu nečiju svaljivati na nas, međutim, ne možemo proći, a da sebe ne ukorimo prvo. Nije palio nikom musaf dok su muslimani znali vrijednost musafa. Ali danas kada je musaf pokriven, tako kada ga samo poljubimo ga redovno i stavimo ga na čelo i pokrijemo ga nečim, i time se zadovoljimo, onda se može očekivati svega i svačega.